Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 1947 n'igihumbi 1965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Gutegeka kwa kabiri igice cya 16 murongo wa 2. Ujye utambira Uwiteka Imana yawe ibya Pasika byo mu mikumbi no mu mashyo, ubitambira ahantu Uwiteka azatoraniriza guhashyira izina rye ngo rihabe. God has not chosen to put his name in any denomination. I want the scripture for it if it is. Imana ntiyatoranije gushyira izina ryayo mu idini runaka. Ndifuza abampa umurongo mu byanditswe niba ari uko bimeze. I know they claim he has, but he hasn't. He cannot put his name in many places because he said he put his name in one place. Bibwira ko yabikoze, nyamara ntiyabikoze. Ntiyashyira izina ryayo ahantu henshi. Ko yavuze ko yashyize izina ryayo ahantu hamwe gusa. And that one place, each one of our denominations won't say they are that place, but it's contrary. But where did he put his name? Kandi aho hantu buri dini ryose ryibwira ko ari muri ryo yashyize izina ryayo, ariko siko bimeze. Now, and what is his name first? We'll have to find what God's name is before we can find what it is he's putting in the place. None se naho yashyize izina ryayo, noneho mbere na mbere izina rye ninde? Turabanza twita izina, tumenye izina ry'Imana mbere yo kumenya ikishyiraho hantu. Now we find out that he had many titles. He was called Father, which is a title. And he was called Son, which is a title. He was called Holy Ghost, which is a title. He's called Rose of Sharon, which is a title. Lily of the Valley, a title. Morning Star, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. 7 different compound redemptive names, but all of them were titles. Kandi tubonye ko yari ifite ibyitiriro byinshi. Yiswe Data, ni icyitiriro. Kandi yiswe Umwana, ni icyitiriro. Yiswe Umwuka Wera, ni icyitiriro. Yiswe Ururabo rwa Sharoni, ni icyitiriro. Umwangange yo mu kibaya, ni icyitiriro. Inyenyeri yo mu ruturuturu, Yehova Yire, Yehova Rafa. Amazina 7 atandukanye agize ubucunguzi. Kandi yose yari ibyitiriro. None of them were names. But he has a name. When he met Moses, he had not a name yet. And he told Moses, I am that I am. Nta na kimwe cyari izina, ahubwo ariko ifite izina. Igihe yahuye na Mose, yari itaragira izina. Hanyuma ibwira Mose iti, nduwo ndiwe. And when we see Jesus on earth, speaking in Hebrews the 6th chapter, I beg your pardon, St. John the 6th chapter, he said, I am that I am. Kandi igihe Yesu yari ku isi, ari kuvuga mu Baheburayo igice cya 6, mumbabarire, ni muri Yohana igice cya 6, yaravuze ati, nduwo ndiwe. They said, well, you're a man not over 50 years old and say that you've seen Abraham. He said, before Abraham was, I am. Abantu baravugaga bati, cyore, wowe udafite n'imyaka 50 ukavuga ko wabonye Aburahamu. Yaravuze ati, mbere yuko Aburahamu abaho, ndiho. And I am was the one, the burning bush, the pillar of fire that was in the burning bush back in the days of Moses. The I am, the I am. Kandi ndiho yari wari mu gihuru cyakaga umuriro, nkingi y'umuriro yari mu gihuru cyakaga umuriro mu gihe cya Mose. Ndiho, uwo ndiho. Now we find out that Jesus said also, I came in my Father's name, and you receive me not. Then the name of the Father must be Jesus. Noneho turabona ko Yesu nawe yavuze ati, naje mu izina rya Data ntimwigera munyakira. Nuko izina rya Data rigomba kuba Yesu. Nukuri. That's right. Amen. The name of the Father is Jesus, because Jesus said, I carry my Father's name. I come in my Father's name and you receive me not. Izina rya Data ni Yesu mu byukuri. Yesu yarababwiye ati, nitwe izina rya Data. Naje mu izina rya Data ntimwanyakira. Then his name was Jesus. Nuko izina rye ryari Yesu. And Gabriel called him Jesus. The prophets called him Jesus. And he was absolutely Jesus before his birth. Even the holy prophet called his name Emmanuel. Na Gaburiyeli yamwise Yesu. Abahanuzi bamwise Yesu. Kandi yari Yesu by'ukuri. Mbere y'ivuka rye ndetse n'umuhanuzi wera yamwise Emmanuel. Which is God
with us. bisobanuye Imana hamwe natwe. Then God was manifested in the flesh in order to take away the sin of the world, and in doing so, He was given the name of Jesus. So Jesus is the name. Kandi Imana yigaragaje mu mubiri kugira ngo ikureho icyaha cyo mu isi, kandi igihe yabikoze yahawe izina rya Yesu. Nuko izina ni Yesu. And the name was placed in a man, not a church, not a denomination, not a creed, but a man. Kandi izina ryashyizwe mu muntu, atari mu itorero, atari mu idini, atari mu mihango, ahubwo ni mu muntu. He chose to place His name in Jesus Christ. Yatoranije gushyira izina rye muri Yesu Kristo. Now we find out that then He becomes the place of God's worship, where you worship Him. Noneho turabona ko ahindutse ahantu ho kuramiriza Imana, aho bayiramiriza. Ever before He was even born, His name was called Jesus. It was so important. It's given to His mother by the angel Gabriel that His name would be called Jesus. Mbere y'ivuka rye yahawe izina rya Yesu. Byari by'ingenzi cyane yuko byahawe nyina binyuriye muri Mariya, binyuriye muri marayika Gaburiyeli yuko azitwa Yesu umwana w'Imana. Son of God, what He was. There we have it then. This is it. Alone. It is for Him alone, God's chosen place of worship. N'uwo yariwe. Noneho aho turi kumwe. Naho gusa ahantu ho kuramiriza Imana yatoranije. Ahantu hatoranijwe n'Imana. God's place God chose to meet man was not in a church, not in a denomination, not in a creed, but in Christ. Hatoranijwe n'Imana kubwo guhura n'umuntu, atari mu itorero, atari mu idini, atari mu mihango, ahubwo ni muri Kristo. That's the only place that God will meet a man and he can worship God is in Christ. That's the only place. Naho hantu honyine Imana ihurira n'umuntu, aho uwo muntu ashobora kuramiriza Imana ni muri Kristo, niho hantu honyine.